nakasuang di. Kano pa di Timoteus nga kalimpupuson, timpu-timpu na matikago nga haro ti tulon da kamuratag tumano di diroro penyesat, ipanudukan dorogon, ajaran-ajaran dorogon, miampay nagi panumpalid da ginaw dilad imo maguna da logo dilo. Kori katilad ayat 2, kay ayat 2, ilo nohot ay boros di Timoteus. Kaya puji Tuhan, miagalit orongaw na di ha YouTube, ikalansanan dat pentopot da kapilo. Okay. Iyo na po di, kadis ya di. Kaman na po nga, ina pa boros, iti na po boros nga, pinolombus di Timoteus. Iyo na po di, nga, mogodo da tulon da kumawin. Ido ko nailan lah. Haro kagyat pagaduhan da kumawin. Haro ka? Haro ido nororongoti nga ako mamonon da sa iri. Ako monon da sa iri to ay moy dot ay so kapagyong itanda titibo. Kago nga ay binarasay lo kitabot pengkam ti di ka. Binaras na mogado da tulon da kumawin. Iyati no patihom ay samagado. Haro magado ka. Ay samagado Kagumuhan no po dati nga haro no po bujang-bujang tay kay balik bujang. Balik bujang nga gina recommend. Kamon na po nga manuho nga ito ko kumawin. Yeah. Jadi itinapot ajaran nga insan pa kaguborsan ko haro nagi orang ako magado kumawin nga ako'y monondas sa iri. Ako'y monondas nga mungkin dat no kontak na kanto. Jadi itinapot noritan dahiti nga ay itinapot ajaran dat makamuratag iti nga umayso yelo na po nga magado da kumawin. Adi numan polopoko dat nakurah tu magado. Ay sa penjelasan ay sa katarangan dat pengkukura tu magado da kumawin. Kumadua, yelo na po nga magado tulun dat makan makanan yang diciptakan Allah. Moy dot miampay pangunsikahan akanon no ditulun-tulun da atumbayaan inagi kadawhit na katutun na kebenaran. Keinsan pakago, yang haram itu bukan makanan. Ya digiahi nembulayan tadi di hari Kamis. Yang haram itu bukan makanan. Jadi hiti na pod ayat 3 iti nga melarang orang makan makanan. Kemudian na po nga ipiahi halal nga pagaduhan. Oy. O iya diri tu makanan gya. Kemudian na po nga ilo na po dita kanon nilo nga montok no it pira-pira no hot. Kano po dilo nga ay ato ko di nakasambayang kasambayang kakaditino. Kalihuay nga di sumambayang nontok ko corona gya. Sumbayang takateno lah Jadi makan dengan pengucapan syukur akan ditulun da atumbayaan ina katutun dat kebenaran. Kamayin na po nga ina po di mangakan nga orang tertentu no akon ko insanan. Ino po gaya no ilanda tindi nga ino po ipanudukan panuhuan na kinarhengan isa-isay nga abuli mangakan naliwan. Sambayang man tadi di kasuab man tadi kasuab kebaktian sabat tengah hari sambayang makan gisam dit
Painsuang ta kanu pagya kabaktian iti bogi. Kumano pa nga sambayang di timpunan di minsusuab, ampakan ta ket tinulang tingkan nigi man nahawan da tugarang ki. Ya ko nga ay pinapoy loy ki. Na itinokamuan kud pengkuro dako pengalaman dat seran nakumbal na nadakatan iti COVID podam siam. Doon po miagal didit. Aw bingung gat aw biliho na sumano. Pailihan no ni barang nga adri asarom hinggo. Harahi kapuriman anted di ba? Wah. Jadi ay kano pa diti nga kakuaan na po nga ang insanan na pari nga dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Ilay na datid ilo no matitalu ayat at asaru kopyod lobi pulot ayat kumaapatom kumulimo. Asaru kopyod tulun da gunoon dot ay momonsoy popokito dot itinopot nunu na pod ti pamagunan nga milad akanon ka. Kumbala kud insan harasangulo na tambalot man ta daranaw antakan no pod di nga umur 18 tahun. Sumambayang. Jadi pingkura diti sumambayang toko mandat tinu lagi. Makan takon pagadim asaru takod makan sumambayang po makan mumbal lagi ad makan pom sumambayang lagi makukuro. Jadi pelajaran pohom Juan. Nompuang ilot YouTube itin di ba? Tapot kapio. Jadi ilot not ayat kumaapat ayat kumulimo ot asaru kapio tulun do onwon depo menumpalid dot haranangkud. Nunu no poy kamu yang daharam nga sambayangan no po dati miloh ngay no pod akanon ka. Kumbal ko nakarubat di. Jadi ino po di tambalut di nga ay akon ko Adventist nga Kristiyan ikadaw. Hirihad asramad antakan di. Sangulo na kunad Adventist. Irakira ka na ko edisyo dot ay yo kayo no di ka piyahit pingkampoy ka. Nuno po bagyang nga sambayangan no po dati tatap no ay suci ka. Aborisi na po ri sambayangan no dati kadsiyo. No kadidit daramuda. Daramuda ki. Ade ka. Doon ako baguruhi kaya. Kabaguruhi pasalat itit ngo takanon. Wah. Ngoyo kitab no kang kumati di minanuhos siyo. Ngoyo kitab. Kumino pagano do kitab disyo. Ngoyo kitab no kang ngoyo ngosyo ano. Ukabay ko lo 1 Timoteus 4 ayat 4 dan 5. May basaw ilat 1 Timoteus 4 ayat 4 5 kang siya. Kabay siyo. Kabay siyo basaw siyo nga ki kasyo. Tok ko kita no matiturosot ay mayaan no. Ki kasyo. Nga no kadid masuk perangkap nagi siya di. Tepot kapyo. May basawod mantad ayat 1 kang di. Basawos siya insan ayat mantad ayat 1. Kagya atumbayaan doho kasyo. Kai siya minambasad insan, may kagu basawo kang kumain 2. Baca lagi. Basawo kagu alalaid no di siya nakabongot. Naik no nagisam 5 kang naik no basawo kagu kumain 3. Basawo igas siya.
maisyo basawo koin taluh no po, mata-mata po di tirakis yo. Ano di siya nakaboros, nakuro, nakarati siya. Da ilan na pot ayat 3 gisam 5 nga akon ko boros di Timoteus. Boros si tulun na nakamuratag. I Timoteus na po nga minangulas pod paing ka boros di tulun na ora it nakamuratag ka di Timoteus. Nakarati mo ti siya. Nga yati to kono titi sebagai tulun-tulun dit ay monotos sa tumanod di labora sa kinurahingan. Miagalit papiso sarian kasari ko pira-pira tadaw ti dot ay itinapot imbulayan dati lebih kurang piro na di tadaw 2 tadaw ko 3 tadaw ti 3 tadaw karay ti lot haram halal nga akon ka ajaran SD akon ka ajaran Adventist itino po nga ajaran na kitab hanya Adventist mumbalot berusaha da tumanod. Jadi yati sebagai sama-sama ta ka Kristian isi sa buku dati isi sa Alkitab dati ay haron haray ko piyahi mo borosat itu perjanjian lama ka. Perjanjian lama. Tapo Timotigia. De ina pa pinasuratan ni dit. I-write ko hingga akan hingga amu hila perjanjian lama pinasuratan. Ay so pinasurat di hila perjanjian baru dia akan dia amu dia akan dia amu ay so hara kada kon na kito ay so mo tidon na kito. Jadi dohon na pod ay pamuhandaman dohon na po pengertian dahilo nga ay so na po pinangiwaguhan ina po hit peraturan undang-undang prinsip di nga patilambos. Ay sa pindaan ay sa it numan simbanay ay sa na po patilambos sa pay undang-undang nga tidak disebut semula anuman imbulayay kago. Jadi ay sa no kita dati hila perjanjian baru dat binatang yang haram dan binatang yang halal. Ay so kita dati miagalid di. Iku mo iso kaubasan da tulo na mangimbulay right katakanon inoretan dati kasuab kisah para rasul buku kahupod nga naratian dati rid ire na po nga ay popokito dat iati sebagai nunu na po tinarod iti pamagunan nga kada nad mo boras takod diorang punya bangsa itu haram ka. Tu nunu na po tinarod ti pamagunan sera menerima da kinarahingan tumano di boras dat panudukan kinarahingan nga tarimo da kinarahingan. Naritan lagi datid isuang Markus pasal 7. Dengan itu ia menyatakan semua makanan halal. Nga ino pohi kemuan di siya makanan halal di nga makanan. Yang haram itu bukan makanan. Racun itu bukan minuman. Racun na po nga akon ka minuman. Batu bukan makanan. Nga hari orang ngukud. Mo ino di pongom bawatu ka. Ulum tapot ka piyo. Loson ka na pakagya may kakapongom bawatu. Piyo omo. Di ilanum otopot nga seda mumbalog ya. Jadi miagal po ko tinumon racun itu bukan minuman. Jadi ititakanan nga yang haram itu bukan makanan. Nga iya tiit mumonset asilin na takanan. Iya tiit iwit nuridi monomod. Iya ti ipopotamod do iri na po nga takanan. Iso na po kapagalan kagu dati miagal ko ilo bawang sungay. Ino po yung bawang ko po yung tapot nga harono. Nga mantad ko tujuan ginawo kapintaran iti tulun ilo pia bawang nga mila to kay pondalihon. Paing ka nagiti pangakan-ngakan.
Hali piad harana boros sa hila kitabot, dia akan dia amu. Nga mimbulay ni ginawa datid. Miya galadit popondali bawang mo. Hila ibawang pondalihan datid diti ungkudan na dati. Kondali na ri. Hilo ilo ti sandarahat ngon dati olitay. Iya ti takono ti. Isuang nga pangangakan nga iya ti takono. Haro piyahot nakatantu da kinarahingan da dia akan dako ka nga mongoy takoy umbala mga kanilat pinagaduhan da kinarahingan. Asadapin daw kadati. Asadapi ka. Haro di video dat share di tampinay Robin dito no may kuno di share dat insana na group DM it no giangaran di hoy it ay nalihuan na di gara-gara COVID-19 si matuti giuk nuga kagiuk di haro ngaranid di say ko karait tabinduk akon ko iri tabinduk ka yedi bo tabinduk ko saro ko bo iwon sa yan daw mihak kadid di mantadot Indonesia kay mo man sa di video unsa yan daw minyak masak niting wag gidi ngay ko idon kala pasawit intangan na po dari segi kemajuan teko dari segi penyediaan nga lebih mudah sekira piagalan nila minyak kelapa sawit giuk Jerman ipakanan di tampak-kampak iwadik puru alias nugat pemungaran ko di di kabo no kadidit tahurino kasyo pangakan na di mayonnaise kawinan sa di mayonnaise bari bo takita ko akano na di siya nga ay so pisuayan dit i mayonnaise at kaubasan ako na po sunudan ako ikailo ka ulat gam jadi irin ako mo yan kudat miagal na po di papasimban ta ko bawangin di hila o bawang kudan dati pasimbanan do hiti iya di na re iti pangakan-ngakan nga iya di no iya di kadaw harap yan na tanto daakan nga yan dati pinsing umbalay kuno kon poet hinggo ko gumuani mantad Thailand kahit basid Thailand ko mantad sina na di mga kan nga di tangkalamay ay suwayan ko dito di hoy naoyuhan kada boros at tangkalamay ilatang gangak ang lipos akan ni nga tulun umbal pagi magonsak konsak nunadad minongokori hingay ko kahit ko mamutong akan na di makan ko na di ko sukay no nga haram ya gali karam sukay kada patay no nga iga ko dagangak oy ya hinga po di taming guwak baru igangak lipos jadi toh di dati ay iti tulun na mingki kinarahingan mo diri ba mo'y umbalid dit pinagaduhan na kinarahingan iyati iri iyati piya sa gayad imumbal na tumano di laboros kinarahingan nga asaro to koy dat ay di cabar kadi do malayo takod di cabar right ko ilo pangakan-ngakan sayran po miyampay takot tambalot kapuriman takod harani kapuriman ando otingayaman harani kapuriman da tumugod tercabar na baribo pod ko tulon na mini akan sangulun kanad ay itumano dila prinsip kasihatan pangakan-ngakan di
kau tidak makan kan ini sadap bayi nih kah? O tinggal yaman, toko imati ragu-ragu ngami bulai sukayo ni mengintong hartang ragang-ragang kaiso. Oh ya, ilo no ngai it ay cabaran da away andati sebagai imin singumbal da tumano dilet pendudukan da kirna rohingan right ke makanan. Irin digi masalah datitid seira dat kopim panau, kopim panau toko moy akan da iden tambalut pakanon toko tulun ilo na cabaran-cabaran nga ilo. Mimbulay no matindi tuhot tet kakan na po laharam asalamat pa kamo ka. Tok ogumu mati tuhot tet digi mimbulay no pertikayan no miya galid di. Jadi noratian na datilat ayat 345. Alansana kudat lulus. Lulus ka. Nakarati ko na po, lulus kan tada kayo. May daga lulus, tayo po na ko lulus. Lulus ka. Haro na po yung nakarati nga, ang katangan pa kago, ulangon to kayo kago gisomid ay lan. Okay. No kadis siya di. Miyampay da asaru dot memuhon dom buat hal-hal di kumatam pinay dati. Iya na punda nga o silikon da sangulo na pelayan Kristus ito sanong natudukan mantada soal-soal at guasan dat katumbayaan dati ang panudukan dit pentopot it natanud do kayo sa linay diti. Okay, lulus ke. Jadi haro na punda hit tambalot dati. Nah, kau tingo 1 Timoteus 4 ayat 45. Ay, susah eri. Suhuan na pemanugut teman tada ayat 1. Kau baca dari ayat 1. Aisyo karati intaluan ingapatan iliman. Oratihan isyo ri. Jadi sorohon na datilot pendudukan teko susunod dilet pendusta. Ila orang-orang murtad. Mano dati poimpoho iti katumbayaan dati maya idit nailaan dati ipanudukan da ginuasan da iman dati it panudukan dit pangasihat ngay inatanud dati salinay diti separuh lulus separuh lulus marka lulus 50 45% na lah. Nga pensadua na dati tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latilah dirimu beribadah. Tok iti mo ti diagat. Mamusaro wa kunadad. Yihoti nga orohyano kuidad. Harus cerita dongeng mo. Nga dentang anak. Man kuda timungo itang anak. Man kunanday lo saritay di sarita dongeng. Iri data saraw ko. Iginawo ko na gidati mo. O saraw ko da mangyad di. Man kura kamo da video. Poposan ko nanda hilad YouTube. Iyo dadi ta saraw ko ba. Haro ginawo ko may galid di. Ping kurma diri. O buli ka amo eh. Tumano da po di loho di nga. Poin sa duwa no tahyul na po lang hait. Gadi tahyul eh. It atapot bagi rogon-rogon ko pengkuro lo. Poin sa duwa dati lo. Dongeng nenek-nenek tua. Cerita dongeng matu di lo gi. Pengkuro diri. Kadang-kadang ikut bah. Apakah itu kayo lo cerita dongeng? Nakumbalo ko nagi dot nakorongod seminar penyediaan khotbah. Soal jawab. Inapay tuhat nga, boleh ka guna
cerita dongeng untuk ilustrasi. Tumanod na padi disimbar na raw ko nga boleh. Iyo ho di nga popobuli. Iyo nga popobuli. Gisambot manahak pelajaran khotbah te ka nuno nga. Iyo nga popolong buso ko cerita dongeng. Nga harang nga kana padi kagudit ulasan dit minanimbarom. Mesti napoyloon nun iri na po nga cerita dongeng. Perhatian dati mo kinangod iti na po nga cerita dongeng. It atopot. Nga mo'y karati ko ti pelajaran det kaswabon da bayno o man kudi polambusa iti cerita dongeng mo'y karati ko ka. Mo'y insamakan da ko nuno kamoyan ti pelajaran. Nga man makapia pasunod dat iti na po nga cerita dongeng ka. Ya dihit ulasan dit ay tuhot tet boleh ka guna cerita dongeng ka. Nga sera napod oritan dati lo ayat 7. Ko gumuan no matitit. Iwaya kaposian dati timpun nendo nga dongeng. 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 Okay? Ko gumuan. Tayangan-tayangan, movie-movie, intangan ngay datiri, dongeng ngay iri. Pi wonsay yan natulun. Ako ni kapoin tapot. Haro nando hit diadaptasi dari kisah benar ka. Nga ako ni makapoin tanod ka piya. Okay? Haro wonsay yon nando mo'y it lebih menarik kakitanan. Kung po nga ilo na po dongeng ilom it atapot. Jadi ilo lakunan-lakunan itayangan-tayangan ay atapot. Ralan ko po siya dati ko gumuan di nga dongeng itit indalanan to katigi. Amalan setan. Ya. Kano po dadi dihilo nga ayat 7 jauhilah. Pinsa duo. Kurmadi lagi kalabatu. Nupo ngay. Kalabatu, ligot liyaw, idongkor, yanak-anak. Isay pa kagaya ngay ngaran-ngaranid di. Nga, iri na pa nga, idongeng-dongeng dilaid. Ninik-ninik, tua. Okay? Dongeng modern lagi hebat. Ang Pinay. Hata ko na po lumunarita latang anak. Tuduan na po't ang TikTok, YouTube, Facebook. Okay to, nang idol. Dongeng modern. Eh? Langkawit, dongeng. Ay, iarut-arut. Eh? Jadi, intangan to ko na po dilom. Nakura tu jauhi. Jauhi. Nakura. Miyagal doho lah. Guntalaw. Nakura tu guntalaw. Auruan tako di sarita dongeng. Iwon sa yun. Monampuras eh. Iri nga iso it. Ay katutukan dati sa iradat. Ay ilo na pa dongeng at sa dati. Pasal lang pumuti mo ng pura si tangan ako. Oso nung hari sarita dongeng. Gayit po ng pura si tangan ako. Manay sarita mo gililisok. Harohi. Punong pura si mantado di nga guntalaw nun daw. Mumbalta ko ng modop. Ototod matudog yung ginawa. Mangonsul nun di tanganak. Osoro ko yit. Yahay tanganak lah. So ngilatan nandom. Ay sa ganda karandilaid mo. Modop nga. Magisusungko. Harotongoli matulun. Hiri nanda sang kikik po kayo rak. Kikik gaw. Ay mongonsul nun daw ngay. Do ay imayaan matundari. Kanda di mo lalahing tok.
Kada ko kamapangonsul donga tuong rumikat mo ti taragang matong hingga pa harabangot. Mongonsul di nga akatama pok rumikat taragang mato ka. Iri ni katampura si dati gisam na nga guntalod donga tuong. Ipahit ko ongkorat ko kitanan da katama. Ilo tanganak dati ilo katun-katun dongeng nga ilo. Da sakiranad okon ko mantadidit panudukan dat pinintalang. Cerita-cerita Alkitab harohi ikatun-katun. Nga iburas kapya lagi. Sira na po dat mintong tong ilo pia katun rohani mo. Iho lah ako kay lado kayo. Mintong ako na pala katun rohani nga ako kasukong dat paintano dilat buras da kitab. Memang haron nagi paingontok nga ay mantad ko ilo na pagya miwon sa ilo katun-katun rohani lo nga akon ko ahato ko nila nam nunuhod ilo kaugaman mo pananudan. Sira na po intangan dati nga ay kopyentok. Kumbalo ko no kita di animasi mo si bahtera. Ino pa'y binatang biniswang saradudu na pa nga ay sa turo ay sa 7 pasang ay sa 1 pasang. 1 pasang ay no po. Kinonuan ko na pa di nga mantadat SAUM. Mantadat SAUM. Idan tanganak nuridi. Yeah, children ministry. Kinonuan ko. Nga ino pa'y panciptaan pa'y kukura. Kukura ibu na minimbulay ka. Panangkos na kagaygadya. Santab na pa din nawalakan na gadya nga sinumili ibu na minimbulay ibu. Ihirit tulak ki gadya. Ay, kopyan tak ng kitab ki. Ita daw pa'y kukura na sili. Mantadid di bunga matahari. Pangwa ngay nakagadi bunga matahari. Riko tatangus. Oh my, kakadit. Itusak nga di bunga matahari, kautus na ngay, timong kasilita daw. Ay, kapyan to. Kon ko donging ngay, tedi. Intangan no pa diham, ino pa'y apatut tamintang hindi nga, mololohingi, to nakarati na disarita. Jadi ino pa di tanganak, iti tanganak dati, ire di patayangan dati. Iho nga papatayang ko di tanganak. Tokom, mintong matiga ngay. Haramay, ihong haramayan ako mintong. Nga, intangan na po kapiyam, ay kapiyontok dot. Ay ipinanudukan. Hilap ya kitab kejadian. O gumu po rin nga, karag na di laptop pitagak ngay na po di. Hiridadi suwang. Carita karut. Irin ka muna carita karut. Winonsay-wonsay iaotapot nga irinagit agayo ho pangaruh kumadati. Katampura sino. Iringay no hit itayangan-tayangan Superman, Spider-Man no nga di. Iringay na rin bo. Tom and Jerry. Dongeng ngay rin. Nga aramay mo tigamin to ngoy. Amilad apatay. Irinagi gumu paminat. Moy dot lobi ka gumuot paminat nga iti napadi iti pangarah film mumbaldi moy insa makitit dari segi karohanian. Watak-watak toko dalam watak-watak dalam Alkitab. Nunugay tayangan ni did karaita Lucifer kaki tayangan. Harimang ko i movie that
Pengkukuray no, iri no kita gayo tamo da pangaruh. Jadi ilo na pundat ako piyo it ako ni ko belajar kitab mintong na di tayangan. Oh, begini pula kah. Kau kita na it akon ke Kristian. Oh, begini pula ajaran di orang kah. Ina po minumon say akon ke Kristian. Ilo na kamoyan dat jauhilah karut, jauhilah dongeng. Iri nagi agaya pangaruh, agaya kesan kumadati. Upinipin, ilo ngay ilo. Ino pandahit kom nuridi it mandatid pamalapis nga kabuli bagian dala harin dala ajaran datang sonong ka. Sonong itigari hari kapit kasanangan nga hargahit di bawah 13 tahun perlu pemantauan ibu bapak kah. Doho na pod orikot-rikot, sira na po mintang itanakot. Ait miagal ko itayangan, upinipin, nga hingga na po ay orikot-rikot kung paratian ko siya lah. Ila na po lang tayangan na mo tila, winansay-wansay. Miagal ito nga TikTok. O duhan nga, ko ilay may suwang. Mintang na di TikTok ko, sigag ka pagonsokot. Ay kentang campur talur di bay no. Ay hingga di kinailan tid pirolotan nila i kentangom tentalu kangko hargan dit i kentangan na pimputul mantad lo kada di wo. Hingga di kinailan lo kangko hilo TikTok ka. Nga ino pamahi pinanudukan dahilo nga i tentalu sausage kasyo. Nga umbalay kuno la kantang tantalum. Iya. Asadap to mo di ba kasi ongoy ako nagya umbala nga asarok-sarok katingab ko ditin. Asa nang yung tiga kakanan. Nga asaro ako na papoy nga tat ilo no mo ti TikTok ilo ko gumuan nga piwon sa yan natulod ako ni ko hanun no pa ila suanga. Okon ko asanong haran na po it ano oratian pagkilano mo misunod do kang kundad papoy ngat la. Nga hari bigya kasanangan mo. Mumbal na ngay montaki sigo mitimitik. Kasuaya ko insan dat ongoy siya di handphone mo. Copy paste it isualan pasuang siyam kontak isimbar. Kontak isimbar ay isa di minanudok sigo kami nanudok diyan lang ako nakita ko dilo TikTok kasyo. Mumusidit sualan mitimitik. Kontak mo tigyan. Kontak ko piya nga tokay kada nakamad. Ako ni ko iya balajarin inay handphone no balajarin dat yun no kang mano ipangiraan ni kaubasan. Nga ilo no nga ilo kamajuan no pamagunan lo. Harohit dongeng dulu-dulu dongeng modern itin timpu dati da timpu bay no. Okay? Latih dirimu beribadah. Ay, umpukulanam no pa ma. Kumawalu. Itinapot latihan dari segi tinan dati nga harohot kompokon. Haro kompokon atau limit nga ibadah itu kiguna isuang ganun no po kamoyon harohot batos montokot pempasi teko iko posisyon dat timpu do orikot. Ino pa boras sidi nga pointapot patut tatarimon dati do pempano. Ibadah. Akuro dila tu sigog kadid onged ibadah. Nunugya komenti ibadah. Sambayang sumambayang tulo kanuno. O kitanan kuno pala kamondo ibadah dahil lalo nga
ay ipapaindalan toko det pelayanan. Sumambayang toko itip tinimungan ti dendo pensuang ila komanda ibadah. Mintong toko let movie kanunu ibadah hingai gi. Monghup toko tulun ibadah hingai. Jadi isu ay kamoyen dat ibadah iti pelayanan dat montok kinarahingan iti nga haroh batos haron timpu dondo timpu do orikot santab no padit boras-boras sa pinta pati di nga patut datid tarimon no paimpano iri no kakuanda yati no po nga minguru toko dot minsingumbal berjuang tu yati no po nga papailih toko da lansanon dati kumakinorengan di paimpasi it gampang masih dati montok ko insana na tulun lobi pondod montok diolo di atumbayaan. Jadi ini pada di paimpahan dati iti pelayanan dati kumakinorahingan nga isiono tu haro ti lansanon dati haro kalansanan dati. Mana dati pasunudo ipointopot kadano haro lisokon. Semuanya itu kada ada haro lisok-lisokon harigay oroy tandit miaga lupa kagati guru silat kakaabulid poyon nakuro poyon no po nga aysen do dia supiar sigug kando mumangi murid nga ala ko irin nakadi ko kuanda ila no po di silat nun no po ilmu mempertahankan diri nga miagal po di sukantaw mo to apa tayo nun dahit pangigit rasya atagak anon do ilan kabo ya ko ni kaila to guru silat kada nad harohot aluluan kada haro lisokon popolombus to kaburas kinarahingan hingga no pahit iodi na pom iodi ni polombusan dati kada na may aluluho sakirad amulok ko nga kada po kita nad iya no po nga amu ko apatut to osilih dot isoot kapagalan. 1 Timotius 4 ayat 12 kada nad harus sanggulun piat mamusarod iya no po nga asiriba mantad ko kinamulo ko no silih nod kapagalan kumat tulun-tulun di atumbayan isuang gaboros kaboboyhon lisino kasetiaan kasucian mo. Dadamot tet aku pokarikot paragat ko na mambasa da kitab tumuridong isuang dot panudukan. Nah, ang mulak to kapiyay iti kaumulakan ngay dat paingampay dat yung pubay no. To osay bahan to kanu mo tigalot otay katiga di istilah di osay bahan to kanu mo tigyahoy nga kada na pamusarot ti miagalid di ang mulak to kapiya nga patut tet iyati no pohom milod osilih dat kapagalan contoh umadi mo lolohing man to kay kamulakan ngay iti na pomololohing nga apanganakan manganto ko tiyo di. Gisombo yolo no po nga angguk kepala. Angguk kepala isiyong baru nad apatut ka. Mulok piya siyo nga osili hidatid isoot. Patut to isiyo hot patut iyati o jadi contoh bo kadi mo lolohing ko kita dati. Man to kod iyo dihilo mo lolohing ngay ko kita dati. Ko kita dakaw ba to ang mulok. Pensuang di warga tembaga itu. Jadi montok idit aiso pomidol okon po ko tambaga okon ko perak okon ko amas ilo na hali piat omulok ko nga osilih ko dadat iso o kapagalan kumadahay dinong kolohinggot gisombo iyahay no po nga harende bo
patut kita yang lebih tua jadi contoh kah. Kairi ilo na gidi tangumulo ko asilid. Imo duduk dati, contoh kuma dati. Ano da koy kamulakan ngay saya demi galid. Iyo kayo na dahit mumunsay dahid o nga tingayaman. Patut ta ihay dahat jadi contoh. May nakamada ko, okay? Ikamulakan ngay. Ay, stuck ka. Sarahan to di kopi, oh. Ay di ka sa jam. Ayat kahapodam 4. Talo pada ayat. Kondorong ka hot page. Kondorong pom aya rubat na dilo, okay? Ngaharap amula. So channel steady pada. Ayat ke-4. Jangan lalai. Om gunawa na karunia di haro kumadia dot papatahak ipinatahak kumadia isuang dot nubuat om nagi penumpangan tangan sidang penatua. Inopohit ay orohyano kumangimbulay lo nga ila karunia. Jangan lalai. Iti karunia dati. Patumbaya ano ko montok ko pod tinahak ko kinorohingan iti nuno pod harod idati kaumilaan dati nga tomodon no po siyo nga nuno manguhup patulon sa pitulon. Sa kira na pod isaydo ko katudu dot kupos haro kahit Ino pa inombalan ko nga pasar Wizilan to nila, pasar daerah Kiulo. Katudu isya kupos oh. Nga katingay miga sumano ba to ilo na pakupos ngon na pod di kupos suniay nga ihilok kinayonon dit sangilisok-lisok. Umbal matid insan dat kinuposan no pakaw ko. Anta ka na po di nga hilo ako daerah inanam lah. Tok padas mo ti. Okon po kay tagayo bo it. Tiyos kan tada nga. Okon ni ko tiyat. Memang agayo na kay tiyos lah. Nga akon kay tangagayo ko piyo. O ilanti kay kupos sa ang agay dito ay sumato. Amu na sumuliwan dat angon lapak ko. Jadi suni no di kupos maay ko na da umbalay mo na ngon luhado bawang puti ngon luhado dit ko ngayon tampalo idit tunduk ke bunga raya abuli-buli mo tigari milohi kapyo mo na pa ditunduk bunga raya tutuo nom ngon nendo patampalo di kupos mengiruhay katuo sekira na pod 5 hari tempo matang 3 hari matang ni kupos lebih kurang iya lah. Kuha ay ko bawang puti tok okito no di mato haro no di mato kumun nga milo na tadasan balay mo dos ato koy hinggo di tasangalan iti pakaw ako na kabusul lah iti pakaw kumbal ako nagi dilapiran sangan mo amo na kumbal nilo balalega dyan ato koy orwol mengidu dadi nana iri ibolunan ki orwol mati ay kapiramut na ihay siya kang kusim ay ako posan ako kangko rikat na di siya di milo ako mati dati manudu kasi pakituduay ko na di siya pakita na di pakod apurak-purak ay na di tuduo ay say sumbila bod mo si tarigan nabi suwayan ako mo tid linumingos miagalit minada si hikupos mo tanus to modopom po alaid imbulay kagu hiri sampah paping
ay haro po kago ngoyo kago siya tuduo. Iri na kinalimpupusan ko nung takakupos la doon do. Tahun pirdi hay 2002 ko 2001 iri di. Hindi nasala na ri bulan. 2012. 2012 ko 2011 iri di ako di Sorokopio. Jadi iti na po karunia titaha ka kinurahingan nga unsayon dati untuk kot kemuliaan kinurahingan. Haron nagi ori tandet kay lomongurut kolingos pengkukuro haralanda ko makibayar ko kamu nga nolihuan amo kuno ko pino sarawdet menungkap di Pasar Wiji miagali mongon sikaw nga ako nako boroso nga pasampayan na ginda dako lad terima kasih tu minanudo idi ko posku di lain haron na po hi kamilaan dati ititahak ko kinurahingan kuma dati nukad hilo ayat kapo damapat jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Nuno pa'y karunia dati. Sekira mo nandig, jangan lalai. Kada gisambot ay arulun toko, gisamba inapandahit, talenta, kabulihan mo nandig nga akon ko manugunaw iswang na pelayanan. Mila ka mangurut, jangan lalai, mempergunakan karunia di pinatumboyo kumakinarahingan. Mila ka magansok, jangan lalai. Aya, monopot kadi kapilot stakil lo. Page pengkuro stak ka. Tapot kapi ako amo. Monopot ako po pestakom naik matudit. Datahil lo nga sikap pugidi kapi amo ibagi. Ya apo badalo bo. Oke. Jadi nuno pa ititahak ko kinarahingan nga jangan lalai. Hinggo doman dati poindalanod isuangget karaja dati kada no dati may guno odet ait mombuyok. Sontabi di kamila-milaan dati. Mana dati guno untuk kepelayanan da kinarahingan. Haron lagi kagulo kamoyan dot penumpangan tangan sidang penatua. O kani ko insanan to kanu potinga mila to kumuga dorogon. Haron ako pit imila sumap nga maya idat kuasa de kinarahingan. O kanu ko insanan. Nga sekira na pod milo kod monguga dorogon. Kada no da ino pohit karunia tinahak kumadia nga jual mahal. Monguhup to kanu giya. Haron po hit makitulong uhupan dati. Kada deman tadet it karunia tinahak ke kinarahingan kumadia om guno ondi dati det mimpangkat-pangkat. Kada anu miagalid deki. Mana dati gunod untuk kepelayanan da kinarahingan. May na dati intangay ngay insana ni di pasih nad isuang daw mongoy dot ino po hit kasunsudan no nga akito kumad insana na tulon. Kamuyan na po nga ay sira na po hari kamilaan dati okon ko man dati gunod untuk kepentingan pribadi. Nga man to ko na gunod untuk kepelayanan da kinarahingan. Kita tulon niri. Kita tulon dat ino po hit man dati patunudo patumboyo idi nga pointapot okon ko misok-lisok. Okay? Man to ko untuk pelayanan da kinarahingan. Ayat kalimpupuson. Intangan no hatinan no sendiri. Intangan nagiit panudukan no, ajaran no. Muda si huko no matitid mantad ko
piro-piro na di tulan dati mo giampay lebih kurang osamok na di 8 tulan. Muda si hakuid harhi ajaran kud akapiontok keburos kinorohingan. Sekiranya pod harohit akontok nga popoilo ko no. Harono akontok. Tu hali piah dat awas si dalo mangawas to koy nga haro himutigyahit ato ko orikot tet memusaraw lo bo orikot tet mengintong ang kuro. Magiuhup to kanat tiki uhupan ko no do kayo paingkan ikadaw iya ko nga manguhupi maya de pelajaran harot piro-piro na pelajaran na nakatahak kumadho man ko kadyo mila kunda polambusan na miya galidit ay noratian ko dit numando ko potodo. Bertekunlah dalam semuanya itu. Tu miampai de momon say miya galidi iya ko na po nga akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saya napod inopohit ay pendudukan idi nga kapiontok doboro sa kinorohingan at tumbayan ako iya kayo makikinangaw nga hupan lagi kadaw. Jadi pira-pira tadaw tit nakatalib minangimbulay to kadid right ko ilot makanan dalam Alkitab. Ikalansanan ko dot inopoy nimbulayan to kadi nga maya di pinalambus ko nga kopiontok dalat boros sa kitab. Umbal pagi dat inopoy pinasunod ko nga bala jakon to kono po ngay nuno na po sambayangan to kono po suci na po rin halal na po rin kangkum o insanan to ko nga iyakan kamo tindi iya ka kaunsu ko na kadaw. Jadi suai ko menentuduk to ko ihati sendiri nga ajaron no gi. Iho di tinga agayo no mati bebanan kuti. Mantad ko ogumo ilon na imbulayan dati na imbulayan dat isuang panambarasan poing ka. Iya kayo ngamin iri ne kamon ko bebanan. Tando da ko ay intaan ko nung kapiyan ta kilo ka. Ilo na lo bebanan ko kadaw lo. Jadi iho nga tulun ko kubasan bulayan ko pagila bulayan ko lo nga mantad ka harakolomokon ko magihup ta kono dat moed ino po bebanan dati di dati tumaguang moed iponanudan dati nga kopian tok do boros kinorohingan. Oke, onom nga no kito dati dot harati penentudukan dat tulun da kopian tok boros kinorohingan. Intang-intangan to kono lo kalau pelajaran dati tanudon to kono po pinanudukan dat pentopot suway ko menentuduk to ko ihati nga mintang-intang to kono gi dat ay dati daralan na posisyon moed ada menumpalid da tulun. Tu ino po'y polambusan dati penentudukan dati nga suway ko ihati nga apalid uwakon nga apalid diralan. Jadi engkau akan menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan dan semua orang yang mendengarkan engkau. Ikalansanan dat iati nepoti sebagai panan udah kinorohingan right ko ilot pangakan nga akon ko osilih dat menumpalid. Kada to ko panumpalid da tulun. Ay, bukan kau SDA ka ito. Kau basan naman tigarit yun, di bukan kau SDA ka ito. Nung kadati sumimbar. SDA ako nagidati nga buli ba ini sikit-sikit ka. Buli ba ini sikit-sikit ka. Ilo, no nga ilo manumpalid ilo. Iri ni momon said iati na po nga ujung-ujung kot ay sa piswayan lat tulun no kagumuan. Tu painsuang takalo ka munat manumpalid tulun sa pitulun.
Jadi nakalulus ta na diti harot Markus 7 ikasuab Kisah Para Rasul pasal 10 dit sa depan di baino 1 Timotius pasal 4 ikalansanan iti talu pasal iti nakalulus ta na di karati ta no nunuhot kamuyan nilo moy dat iati na po nga iti panandudan dati right paya kayo ilatakan nga ano to koy dat managwang. Puji Tuhan ge. Kalulus ngay naman to di ge. Istilah baru dila lulus gagaloy. Haro piro-piro pakaguhot. Haro po matilo. Haro po. Okay, kumuiso. Kematian Yesus menggenapi hal makanan minuman. Wah, ilo nga apang kali mo tilo gi. Sira no po napatay Yesus, nunuh na po nga halal. Kematian Yesus berkuasa. O kano ka mo nabusad do sa tulun, ilo pia makanan, ilo minuman nga ditebus halal ngay. Pengkuran na diri tiya di. Ilo agat talo nga naipakita idit hal dot hukum Taurat. Iti iman kepada Yesus. Jadi imbulayan to kon dalo kagulah. Suai kairi isuang kitab Korintus mga ikaw na pari kata iwalay tulun dit tumbayaan da kinorohingan angatan ko no po makan akanon ngay no po da koy harod diri ka tagal muhot ka. Mo ikaw boli dilo pasar daging bolion no po harod dilo ay tagal man parisawo ka. Hilo nga aga timuti away anda tilo dilo gi lumpeng kurori. Oke, jadi pahitian to kanati pelajaran mungkin daharon ay ipagilitan dati dat naratu isuangget pangakan-ngakan nga koni ko agat ko pia gumuli ko makinorohingan haro koratuan dati haro kolomokon dati iti salerah dati dati apusus pangangakan te ko panginginom te kanunu nga angatan ta kay kasarig gumuli ko makinorohingan gumirot rumikot gumuli gumirot ko makinorohingan iso noralan dati nukalo sikapay to katumanduli. Kaya kano misisa takad isuang na samayang. Inarahingan isong kerajaan sorga kung sikaw dot kalimpupusan na sabat bayno insan po nakapagyang payahay maya ditit kay sisan dot sambayang pangampakan na sabat iti. Ikalansanan danuno pay nakalambus na imbulayan dahay dit sa dapan iti nga insan pakaguminanhak na pangiwaguhan it pangilaan hinggod hari kante ipagilitan dahay ipisimpangan nga naratian dahay di sa dapon na bayno. Hara nagi ipagilitan dahay dat isuang ga kolomokon maya diti pangakan-ngakan nga may na dahil uhupay gisombot ay santob na padit pagaduhan ano korahian nga kano hilo dat mo nang kiyad gisombot magihup hay sangimpasid isuang rat katumbayaan di pinatudok no. Kung sikaw tu ahakan no had isuang gat tadaw minggo dawago diti gisambo katilambo si hay dat kano kasarid ay kasiwatan da kapagyang pay isuang gat
sambayang mani kita daw. Tina sambayang dahi isu ngaran Tuhan Yesus. Amin. Kung sikaw kumadati hina ko po kapiruba tokod kasuwaban na suwab.